damang dainang buhok sa sosial. Kaya do kay lala kung mawas ituhita. Ibagasan na mawas ituhita, wala sana do natayuwi ima ay. Ay kung perlu si tutu di panmuluta. Ibagasan sa maraming katidiyo ay manggubat panggolo na ibaru. Jala di Jesus do ang dudalani doon kasitongan doon ang luwan. Di bagasan balita na huli sa Dariope, ipatanda ko Jesus doon na somong Mesiyas na mga lehon ang luwan. Jala Jesus do ay ang luwan. Di patpatukot Jesus do, alay na manginum ay sa lehon asa lupa mauwas bayi ko sa liling na. Ayang buhay sila ang gabi mo alui ibagasan kubana na mabaw sa rogi ang maluwan sa liling. Taringot ko sa halak sa Maria, ibagasan balita na uli na tabigay na kanin. Biasa malam ni halak Jahudi, halak sa Maria dirajumi dan halak Israel na tutup. Nunga masa sa mani mabuka siya tik kinarobi. Kinamasa aso hotol lao manang di ate Indonesia berkawinan campur. Hitungan-tungan ni alat Israel doon bangso na asing na magkorhon pangat pusiyo di hapusiyaw di bata doon panubaw di bata si Beban. Alam ni gabi bidok matong alat sa Maria gabi alat si Beban. Ido na dia pasay halak Yahudi rasa tiki ni Jesus. Siya ni boleh taat pusi suku-suku ni guru sa Maria di Jesus si. Kuasa marsau Jesus di masa halak Yahudi doon halak silewan di halak sa Maria. Darong dainang akadongan sa sosial di parngulot na singgat pari si bata tayo do angka sa rumah na pangalaho na lahang ima ulat memikiri diri na sendiri jalahita pera oro do somoni balita nauli sa darion manusoy kita as tetap rohanta maradukon angka do hadiryo ni Jesus di pagtibiyon patubuhon alwaw ni dada ulat bangso Israel alay usuli bangso. Ipatuduhon barita na ulido sa matbiyat rumah uy dapotan ay ang luwan. Imasiyat buwal ang luwan. Ima Tuhanta Jesus Kristus. Diguari na ba diya Tomas Aquinas bro? Muali buku na ba diya? Doon tahu-tahu jalan tiba somon tangiyang. Buido dapat tabisuk buhang muluan mulut aja akan ini bata jalan tarimani ibagasan tangiyang. Makite tajauh panjolo masih ada tonita asa unang maruntunut mulu mawas. Ala disari berdebatan dosa lubuk melutang. Aku ini dibaca paduahon bijau donita asa manarihon bunganta na mawas. Sama Jesus na mga lehon girina. Ima na mate ihaw pinasilang lao dumokopita. Titiki patubasan paskaon, bijog dohita asa mengungkap roa pagkadungan na manhakurangan jalang mandami do angkat menggelik tada jubi gabe alotna. Tarimang ima hata dituhani margite patmulaan dohot kaniyang. Onma tanda ang bawang ilo.